Reka nongere nkwifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri wowe udukurikiye muri aka kanya. Twizere ko ukomeje kugenda umererwa neza aho uherereye hose mu bice bigiye bitandukanye, haba hano ku mugabane wa Afurika, ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Amerika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ku isi. Tugarutse rero mu makuru akomeye muri iki gitondo cyo ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2025. N'amakuru tugiye kwerekeza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubasha kumenya amwe makuru aramutse kugeza amagingo ngaya. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri mu myiteguro idasanzwe ndetse n'abafatanyabikorwa babo harimo aba Wazalendo, aba FDLR ndetse n'abarundi. Kugeza amagingo ngaya bakaba barimo barisuganya ku buryo buhambaye cyane, dore ko intego ari ugutera uyu mutwe wa M23 bakawugabaho ibitero karundura ndetse bakawurimbura burundu ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi kugeza amagingo ngaya bisa nkaho bikigoranye kuba uyu mutwe wa M23 bawurimbura burundu ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko wagiye ugaragaza imbaraga kenshi, imbaraga zidasanzwe ku murongo w'imbere ku rugamba. Aho rero uyu mutwe wa M23 watsindaga bidasanzwe igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo, bityo bagakwira imishwaro mu bice byose iyi M23 yagiye iyigarurira. N'amakuru rero adasanzwe tujye kuba tugarukaho mu gitondo mu gihe kandi byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni ikinyoma karundura bikomeje kugenda bitangazwa ko u Rwanda rufite ibinyoma byinshi cyane ku byerekeranye n'abasirikare ba FDLR bamaje kuzanwa ku butaka bw'u Rwanda ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2024, bavuga ko rero aba izi nyeshyamba za FDLR zasize zikoze jenoside yakorewe abatutsi. Aho rero leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko abayobozi b'u Rwanda bose ari abayobozi bafite ibinyoma kabutindi. Nk'uko rero ibitangazamakuru byakomeza kugenda bibyandika bavuga ko u Rwanda rufite ibinyoma, dore ko aba ba FDLR basanga 14 basesekaye ku butaka bw'u Rwanda bazanywe na M23 bakomeje kugenda batangaza ko aba ari ibinyoma, ari ikinyoma u Rwanda rwashatse kugaragaza muri rusange, dore ko ibi byose leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itari kubyumva neza. Avuga ko n'aba FDLR babarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko u Rwanda rwashatse kugaragaza ko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari aba FDLR baherereye. Ni byinshi rero tugiye kugaruka muri iki gitondo. Ni mu gihe kandi Perezida Felix Antoine Tshisekedi akomeje kugenda atubizaho intwaro karabutaka zo kwifashisha ku mirongo y'imbere ku rugamba, dore ko yakomeje kugenda avuga ko arimo arasaba ubufasha igihugu cya Chad kugira ngo kibatize abasirikare bo kurwanya uyu mutwe wa M23, nyuma y'uko rero abasirikare benshi bafashaga igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bivira burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko intambara ikomeje kugenda ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza amagingo ngaya na herezo ryayo. Ibikomeje kugenda bitungura benshi ku mirongo y'imbere ku rugamba kugeza amagingo ngaya. Aho rero tugiye kuba tubigarukaho muri iki gitondo. Niba utari wakanda subscribe, nyamuneka ntusige utayikanze, bityo amakuru yacu akajya kugerera ku gihe. Manuka gato reba hano handitse subscribe, ukane no kunzogera amakuru yacu rero yabonera ku gihe. Ngiye rero ni Wide News 24 TV, n'amakuru tugiye kuba tugarukaho muri iki gitondo. N'amakuru adasanzwe akomeje kugenda agaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje kugenda habera isibaniro ry'imirwano itoroshye cyane. Umutwe wa M23 umaze kwigarurira ibice bigiye bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo, harimo umujyi wa Goma ndetse n'umujyi ukomeye cyane wa Bukavu. Kugeza rero amagingo ngaya imirwano rero isa nkaho yimukiye mu bice bya Uvira. Aho rero muri Uvira umutwe wa M23 umaze gutangaza ko ugomba kuwigarurira mu minsi itari mike cyane, kuko rero iyi Uvira iri gufatwa nk'icyitso kirimo aba FDLR, aba Wazalendo ndetse n'abarundi n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho rero barimo barikusanya, barimo barategura ibitero karundura ku yitwaje intwaro wa M23 mu bice byose byagiye byigarurwa n'uyu umutwe wa M23, nk'uko rero ibintu bikomeje kugenda bitangazwa